O serie întreagă de state din Europa și Asia de Sud-Est au inițiat negocieri cu reprezentanții Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan cu privire la crearea unei zone de comerț liber. Printre acestea se numără Suedia, Norvegia și Noua Zeelandă. Acest anunț a fost făcut de șeful diplomației ruse Sergei Lavrov într-un interviu pentru Россия 24. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом уже начаты. Рассчитываем, что в случае их успеха, а на это есть весьма и весьма неплохие шансы, это может послужить моделью аналогичных переговоров о зоне свободной торговли между Таможенным союзом и всем АСЕАН, всей ассоциацией стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. И примерно столько же, сколько с Вьетнамом, идут переговоры о создании зоны свободной торговли между Таможенным союзом и Новой Зеландией, и между Таможенным союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли, куда входят западноевропейские страны, Швейцария, Норвегия в частности, не являющиеся членами Евросоюза. Anterior, India, Siria și Israel și-au anunțat intenția de a semna acordul cu privire la crearea zonei comerțului liber cu Uniunea Vamală. Săptămâna trecută, în calitate de copreședinte al Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Comercială Economică, ministrul afacerilor externe al Israelului, Avigdor Lieberman, a declarat că Israelul planifică să elaboreze și să semneze în 2014 un acord cu privire la comerțul liber cu Uniunea Vamală. Interes este, он взаимный. У нас с большинством из тех, кто интересуется развитием таких отношений с Таможенным союзом, взаимодополняемые экономики, за исключением некоторых видов товаров, но по ним нужно особые режимы согласовывать. И думаю, что это перспективное дело. Amintim că la începutul lunii noiembrie, la summitul Uniunii Vamale, președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev a anunțat că și Turcia ar dori să adere la Uniunea Vamală.